Lapenlong ya ke convocation ke Bakanda Jong University of Science and Technology Meghalaya USTM hendin ke sengi ha jing don lang ki Vice Chancellor ki Menteri Sarkar ki klik jong ki jaka pulih bat ki he ki han ki don barok syahajar nris pak samsan ngut ki kena pulih graduate ki belayo ya ki degree na kini kat saungut ki layo ya ke PhD nris pak nrupu kendai ngut ki layo ya ke postgraduate degree bat kendai spak nyupu ar ki layo ya ke undergraduate degree. Apa penyak ya kini ke convocation ulat ke jelau pagu Chauhan ulai kublai kena pulih bat ula penpa ya jing snowman ba ka USTM kan pak pulih klaim jing si kena pulih ki bawan na kilong yeng ki baduk kum ta la penting kena babarok ki don kalat ban pulih hagi keran ki bekam salor. In the Meghalaya Legislative Assembly. परिवर्तन की आवाज सुनाना अतः हमें निरंतर सीखने की लगन होनी चाहिए ताकि मानवता समाज में मातृभूमि विश्वास कर सकें। इन्हीं तत्वों के पास मैं वाणी को नए ध्यान देते हुए शपथ दिवाली और हिंदू भक्ति की कामना करता हूँ।